PV aux ala na respecter aux ala crédibilité et puis tant que ndobe taliso na ote to boy te sana basi mususu balinga na bomi bali bango moko muta pétition que ça mamu na ote eza na makambo ya kali pour maneke tant esko kenda kuna olinga netika ke bo momokili yo nde bebe ok yo mondo omizangisa ba giga na ba mega za yoko upo nous assure na ote si lo za la kana aja mukanda na o tant ya okitsa age no pour mukanda c'est normal tout ba ça la bonne poto mais on a yoti kitse makono na se beta mingi masolo na yo so wanga na passé na yo ba ya nga lo sako so ko wanga ba passé na mingi za po passé na zala ma be moko net na film ton pongi nga motivation ba vérité o bomba lelo lobi ko rattraper za ba conseil mo bo ya pete zo kana nga motivation mo ba vérité o bomba lelo lobi kanga mo singa na kingo ndilo ko changer mu ngongo nde ni no komi na onia onde Michel akomwa na yi a passé à Pessi Michel qui kumba ba mbote belé zonga yoko lata ba jige belé na nzoto e sopo lobi umba lokuto beta beta lelo e kanga mon lobi e mususu mobali no beta lokuta makasi e mususu yende mobali vi na lobi tant ce que comme on apprend que ça m'a ambassadé faut pas comprendre que libale ya ngolo ba master belé ba comprendre que libale ya grâce o sala sala ko yeba na terre ko sa no ni soto ko linga no na mokili mais so tanga maroze la mosa jono za mosi na yi si pour ça ce que yende jono wa ya vie au bandi ba mekato ebele mettre raisin hein ninga ba sud d'Afrique quand si mangaribi talinga beti ba mekato ebele pa lo pangwa linga bo Ricardo la kiss motema ya M2 Maria la canadienne au bandi beta jana ba mekato ebele na moyiboy siko so yene muto bala lo ba découvrir par la suite boyo maman na moi ça lokuta la triple langage de beta ngolo ka ba dame comme les ala ninde ko moi si ou en confiance na oti o passe attendre na ko lo ba mabe baninga na o passe attendre na ko mi pese importance na kati ya société o passe et puis l'importance en ngono linga wa na kati ya société ezanga moi bilo mo boya miki parce que pour rattraper le ba comprendre que non ko ça les ka o la ki sabato za o za la rater place mabe ya ngwana et tant que vrai bébé mi bimi sara yo ne bandeli te ka face na o dispatcher terrain niveau kanga mosinga na kingolo biso ezaki yende jo avina yo aya otala boye bisaka kozala na bana te bana ba humu bima ba benga allo mama na ninga bazaire aussi son nde ko sara ke yo bima na de jo na vie amona boba ex belé ba ko kombela na ninga ba systématique et ba ko mo 50 ba kangi yo oh e bilo na se ko mo kanga mamute landa naka do so mo kanga na lokuto senti benzo ya ta na ninga motivation na film quoi. Donc zala yo benda giga lelo solo na jo no ba vérité et donc M2 Maria la canadienne motive ko la ton ngate passer na solango boye na bi ke bana mai bana membre na nga motivation ba comprendre mon na lobara les amis des paradis ou les amis des Mole en général les amis de Ali Jabir ba ko peut se payer belé les boss roli Mole ma solango yo surtout yango mama zala yo c'est un complexe d'infériorité en soi. Hein? Et puis tu as un complexe de supériorité. Yo, là, tu as mon limo qui mène trop. Nyon ceci là, pourquoi yo lingo aussi là? Tu sais que la petite tante. Hein? Bah, exposé, bah, méga, bah, giga, bah, on. Ya tana bango, yo ndo zana donc comme désactiver calamité, moi je j'ai été là, ta âge mon kanda lobby ma casse point comme sopo. Et puis le couta trop, les premières années que non, so couta na mobile la vérité. Le couta na yo, on rupture va venir na-haut. Zala véridique na mobile ils ont confiance na yo tika lokuta tika komiko sa yo moko toko na point ya ko sa batu o mpe c'est l'importance mo bo o eza yoté et puis le besoin rattraper na ninga motivation ça conseil mon gratos ni par ailleurs aux gens et donc M2 Maria la canadienne signé maman sociale na bino yo na kinda na bo ba finga baloba to ke na bo mikolo système ka ke mutamta garder bond na yi donc so te ya ramate ya mika na kwanga te ya kosangisa mokilité genre que non ozo o bato surtout ba o eza mal o comme ça bien ozo bien comme ça mal et sopo.com nous surtout to comprendre nous so faut ta visa hein ba visa pata kunya pesa la comme na place on so côté na wifi full c'est normal bisa ça point comme na TV bilobal ba point comme na TV mais garder bon non continue finga place on va inviter baati à passant hein toi Benjamin Chimanga babi le King Florida tonton Oscar Kayembe babi master nga Nadine ya yo en wana quoi donc comme na biso na suka na pesi conseil moi ya pété ta niveau bolinga na bino ngati bobina boujara pas babi moi si ndefo ko ninga na bino boye na M2 Maria la canadienne to ke na boye parce que bino bozala boye bolinga boye mais conseil à retenir
to tchaki sujet to développer na conclusion za boya maman zala yo ni pe sa confiance na oza so zala 1m64 so baba ni 75 to 72 le roi M de Maria la canadienne za yo c'est pour ça 75 za yo 1m75 za yo wana problème makasi ya oh wanda bongo comme ça mulai po anini wa mkiolo ngomi ye munene po anini bisala sala na tefe po ko mkolo mundela okanga réseau sociaux bo suka api wala kuter oh comme ça moi ni awo eloni ya bakolo ni ngbele fundo sika bisasa na TV eza place moto pesa na ba conseil ya pete to tula pona buzobo ebi ba rupture nous la ndamaka na même façon na même dessin so pas code le ba boya na même kambu le ba boya na même kambu tala niveau na yo et on ça sonia change ta vie et souvent makasi point comme na place ko change ba compte Facebook o chola ba ninga na to beta masola ba ninga na yo ba yo te yo boya mukile ko mana suka bana banda te ya bino nkolo azozonga bolingani ba na bible pour comprendre de faire les faciles, les simples, autour de la première bêtise. Bon, il m'appelle Paulette. Moi, celui qui me fait ça trop d'importance. Il bosse à mon bal, il y a carabou. Et tout le saut.